Imam 73 godine, ovo još nisam doživio, ali ono mjesto zove se samo mjesto Platišta. To je, znači, naši stari znaju da je nekad lavina bila nekad, zato je i dobilo ime Platišta. Drugo šta bi vam rekao, ožalošćeno je celo selo, katastrofa. Sad sam jednima rekao, to treba pametniji ljudi da im kažu. Vidite onamo kolika je nadmorska visina, magla ima. Još 2000 metara nadmorske visine. Kažem mom komšiju, seli se. To su Božje odredbe, znam ja da je smrt je određena stvar, ali izbeži malo za jedan mjesec, pobegni odavde, pa se vrati naknadno. A zašto ovdje gradite kuće? Nema li drugde mesta? Nema mesta, nigde ovdje više nema mesta. Tu su se pustili u pogon, grade svi i svi su se pokajali i svi će da bežu. To ne biva svaki put, jednom. I smak sveta će biti jednog dana. Neće stalno da bude. Spavača soba si išla kožna, nisam ja bio tamo za jedno 100 metara dole. A da li ste vi to osjetili, da li ste vidjeli to? Nisam. Je to bilo noću, kad je to bilo? Bilo je oko 9 sati i tako izjutra. Nešto izjutra, da. A šta kažu očevici, je li to bila velika lavina? Velika, prevelika.